van noi muntin le gamtina cheng Kuki-Zo zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite thuso thumakai. Office of the Kuki Inpi Manipur, apex body of Kuki tribes, Administrative Center, Lamka 795128, Head sa Kim Secretary, 10 February 2026, Gamle nam chen le gedin mon ade a tu le tu a Litan gamkai boina thudol a Zanhi ni ho chun Kuki Inpi Manipur, Kuki Inpi Cedar Hills, Kotu Sahil ka chule Kuki-Zo Council lamkai ho zaw na in kingang ke ho khom na ananay un kivai hom na kitup na dingle ichung vadin mun honglung ho to kisam kai in anoya jenghi thulhut na ananay yovin ahi akhat na Litang sari hongle sikibung thil so chung changa hi tu apat Kuki Inpi ukrul le aba kai chingse chule bungpi inpi le aba kai chingse tho ho ma mo po na thingsel ala te ding hi ani na ngai cha dungzuya relief na to hozo se hi kotu mo po na hiding chule kotu secretary joint secretary relief convener chule finance head pi na le phalpi na umlawa relief adinga don le kai kithopi na bol ho bolta loading angai cha dungzuya kotu in apet suita ding ahi athum na aboy na mon khole beng hinda tha nam mi ho hi lungtin pre fabricate house chule cycle cc hall a umna to na ki gon pi ding ahi Kuki Inpi cycle gam kai chule anoya aba kai cheng vet suina noya hechimona hi kitup ta khom ta ding ahi hechi tai no gamne go ven bit ding thudon le mabana panla khom na ding dan jong phabep pi akisei khom in hijong le heje ho cheng hi mi pi het ding le zui che dinga hung kita alang ahi in mi pi in zui che dinga mo po na nei ho kithopi che ding in he sa na le tim na ahung ki bol e gamle nam ngai lut na angai cha dung zuya gen thei ha sat na mun tam pi a pan hin la jing ho zo se chunga nam mi pi thaleng in Kuki Inpi in pa chat na le ki pa thu thot sang pen ahung ki bol in hito hlona gamle nama dinga tin le ha tho a pangkhom che ding in pathen in Kuki-Cha te kilung khat na le tha ha na e pijing taw hen SD Zang Khulun Haukip Secretary Information and Publicity Kuki Inpi Manipur Vivi hon Litan le kamjong nang ven bit na din pan na hin hala adi win day o me ade a kison pi pen cycle Vivi hole izek Vivi hon na to ke hop to a khonong chan ge a din de theina ding gel puma pan hin na dingin idei sa ove I ho event bit zo over khonong chana ito phadan uwa mi pi lungmonga ikwai the uwa ibol to ule e hodia makho semjang na mi zale mi gin ichan zo naw hum hiding me hle honjong tangkun ho ahin monim uwa e hozo e hin za diu ni kho hum ding a hi ama ho chan itho over ichen namon hova check post hoita a ekoi ule ama ho jong e ho sanga boizo diu Burma a azam ki kod ulela e ho ke hat ki tho ahin agan na thei lampanga strategy sim a phata a pan la zo di hi apoi mo pen a hitai Litan boy na hin muntin ahin ka sit te din mon a hi ze in imalam zo si ag ki go sa a I umuwa ika ova cheng ho ilam la naw so boy thei ho hi ilo a pha am mem bon a gonto sa a koi ngai a hi me thei te le tangkhul te drama bol thip dan zo sei thip dan hi imo naw kha cha lo ho thil so zo se tuis a bol wa e ho modan na hei do a anoi wa kun sa sa te ding e tiu a hi iso pi pau in tangkhul zu khampa chu a ha vo zong hilo zu khampe se zena a thu na a kha akita kha hi bobi zani meeting a zong meeting ki chai lo a pot do wa a hidan dana PR a hin sol kinu koi iza sep lo a PR so dan mong hi a iti a ham vet minoi se naw kilang a hi me leiten a khurung tho owa thilagi na agin ule ka hi utam ati o a hin Litan thanga Kuki-Cha ten pan la adan bacha da obe copy and paste zomi ka he ti ho ko vai phela new lam ka sunga cheng ho bo a hi be vai phei 10% ham bo a hi tu a khaute hi zomi ka hi ati hu election akai nom mana asei mai hi zomi kiti mong chu ta be a government record hoi lai gam hile lo a hi nom le da le Kuki I hi be WhatsApp social media ja do a hi be 85% vai phei Kuki a hi aban le Kuki I hi be lam kai nom ho ja boi mai I hi be zomi kiti chu Myanmar Burma India Bangladesh gama jong koima government record in poi Kuki Chin Kuki I hi be government he na lo chu boi pi angai poi I hi na idin net pi le min eza e gin a hin chom le kiti chu mi zo sin akida din det nei lo kiti chu akizo to thakhat chet ki da ta
ahi thu le la boina recognize delna aman mai u vote benga khaute in aman kit elam khaute khu Kuki lui ahi e MLA aten se a vote benga aman ahi bobe zomi infal Kuki kholoi ol lambulena a pension chenge ya cheng gazam zong infal padahi road translation dancing son Litan Kuki le tangkhul namte ni ki ka a kina ana achi tha hi tu ni puma isim tha le in thum aling do tai thal ki kap chale in me ya ki hal to nan to kinga lovin achi tha e boina hi February ni sim sigi a kon ki pan a hi tangkhul mi khat Kuki in avo e ti ze a kon hi chi boina ze hin in sumi phabe min a inu ada than azam gam ta be hi chi boina to ki ma na state government in Ukhrul district sunga ninga sung internet akha tai internet ki kha hi February ni sim soma kon ki sim pana ninga sung hiding a hi tin le khathot ki so do zong a ummi mai thei atam zo le arambai tingol hon Kuki te to iki khan ole Manipur ke te te ding a hi atitai ti hi amo che phat wa nungchen khom ki ding atubu a hi tai naga ho sanga Kuki te to kyang khana din khom ding chu adei zo a hi hi chi ka la yum nam khim chan CM ahung hi le koima ki chat na nei lowat chamna thu asap phong thei a hi Manipur ke lo na dinga thu pha choi be ki sa a hi ve konung le dan le mol hoi ta a hin sim diu tu a sanga kho che a Kuki te a hin bol ki diu a hi him chan hi hen lang him thling hi hen lang ipi him in sei hen lang bol zong le ta san hi be over greater Kuki today vo pathen ko ahung jin le khusung beng sung kacha kanau teu te se hon khusung ka da tha chet chet diu hitam chidang nam dang te masanga nei sumol pho hi beun ka ho lai u ka pathen kanam go thang pasal tha hat lai chengin khusung beng sung ka nga un nu naw chapang in khusung beng sung ada thagam tai na sim sa na cha te Kuki cha te dinga na sim phat thei na chun nei hin bu thla pi ta bin di ta na ka to thei wa lei lo pi na sanga van lo pi na ka ngai sang na thei dingun nei hin sim tha ki ta bin Kuki-Zo tribe holding a center in peace deal achaina sim kon heitai Manipur a BJP makai na a government ki tundo to hlonin Kuki-Zo te ding in peace deal hi central government in achaina asem kon heitai akiti The Indian Express in Hichi Chungchanga achi sa ni sim ko February 2026 ni ho a to so a bol na achu hichi deal ki sim ding hi achi sa hapta sunga Nagaland gama tribe gen ho chen na district group anatomy ki pi na dinga Eastern Nagaland People's Organization ENPO ki loi khom na to center in ki tho khom na anei Frontier Nagaland Territorial Authority FNTA tabong hiding a hi akiti hichi deal pi na dinga center in kidnap na anei zia deputy chief minister nemcha ki gen pan na Kuki MLA thumnin yumnam hemchan sing makai na government azobu a hi akiti inla hi peace deal hi ahung thong ding khove 2027 Manipur assembly election voting ki pe ding a hi akiti hi peace deal hi FNTA to ki zoi a hi le constitution article 371 C Noya Hill District ho hi a ma ki vai po na autonomy sumne pa a thunei na financial authority le ki vai bol na thunei na administrative power ki pe ding a hi deal chungchanga achen achai chu suspension of operation show group ho to kinei na ho a ki sei jing a hi ati hichi deal noya hi state assembly framework noya self governance thading a hi chule thingthanga ma misim population chule agam po dung zuya sumle pai khen khen na ding a hi chon le khan local custom dung zuya legislative power ki the khen na zong thei a hi gamle go chunga thanei na chule to mon ho ven bit ding thanei na ding zong sei khom hi akiti separate administration ye na ke nei hi su bul het thading a hi lo ze in hitabong peace deal hi san thei a hi tin Kuki group hon apom ma ve zong kiti achi sa kum 2023 chun deal khat kinop to na ana umin boina chu ana so hi le soi kai na zong ana ding a hi tai tin MHA official khanin asei nitin thu so daily news The Kangoi Post KWWOR kon ki pathu hon Kangoi date 10 February 2026 achi sa jan hi ni ho chun Litan sari khong le abel a ho a kon hung zam nu nau chapang ho gel ho na zal a Kangoi khosung ward number 2 a kon thil le lo nei le go chule sum ne pa hin to ho chunga WO10 ki pathu a hin phongi gamle nam adia ki phal na kham hin to ho chule ade a no thling nei chongle achapa chunglen singsit KPI ward number 4 te ni nu cha dukan hon a kon athil zo hon chapang bon ken ko zaw na a borani a hin to do honin athil pa bol na hona kon pathenin azat zan phat theina pe hon ta hen chule changbala hi hen what a society organization a kon hi hen hobunga kon hi zongle ato nom chanjing ni hole KWWO ho office a igat tha theu a hi
SD Henei Khongsai Secretary KWWO The Kangui Post Nammi pi te henga seido lo ko Kuki-Zo mi te henga seido ko phabep se ite 1993 galjun kigong manlo ihibin kumsom thumthling lunga 2023 nung injong kigong manlo ihi tho tho kiduwe eo hi galde te ihi lo je ovin gal khat eki chaile avela ki thei a hi ti hepumin kigo na ji poi mitham ho geldan in thingnoi mi group som thum nai lam ihi je ovin galdo na jong le boi ta ponti ti hi ahin la ahi lo be an hi kit tai methal lo lai ta abon sip thu man cha a song ko te gal in do the ule tunwang ki tham jong le boi ta ponti ti a ham no or ham po lot bozin ho in hi tai methal lo lai ta a kum som li lang thal an choi song ko te e do zo sa uchu pathin a hi e ho ki sei phatna ki wa achaina ding le ki son na ding imacha poi song ko te hile e san te hile e ho dinga zo zo ding kha cha lo a hi hin la i do zo jinguna hi pathin zal a hi tunin ka sei nong chu koi machan ki chapo hi te pathinin e hin pi jingo a hi tu a zong e pi jing diu a hi aji chu e hon koi ma sit na ding ungel po we God has been with hard situation and will continue to be with us as long as we are bold, brave and depend on him. E ho la ahin lam kai lang hi kinep na ahlom ji in hin la mi pi la awang hi kinep lal na ding poi nam go lang ho le vi ho hi mon pi ta hi be pathinin e pi jing taw hen koima ki do lawa e do ding a ki chu tho hi chung pathinin hin ve mai hen jang mang ho ki freelance journalist Thuso hi chanchun aki chai tai thuso abana anangai hom ki dingen ka hin lem che we thuso hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed